nalazimo se u Zagrebu. Je večeras 13 dvorana puno. Zbog čega? Zbog predpremijere filma Svadba. Film Svadba je zapravo nastao od producenta Ivana Kelava i mene još prije 10 godina jer smo htjeli naći neki događaj recimo u regiji koji bi objedinio različite karaktere, ljude različitih statusa i stavio ih na jedno mjesto. Ovo je jedna romantična komedija o pokušavanju ostvarenja ljubavi između Hrvatice i Srbina. Standardna romantična komedija, ali sa kvakom gdje, evo, Srbi i Hrvati, tačka. Ovo je sve to, kao u životu, samo malo pojačano, malo pobibereno, malo ljutkasto, malo kiselkasto, malo je onako sve podignuto na neki stepen i to naravno u ljudima proizvodi neku euforiju. Dobio sam kartu. Imao sam tu sreću da mi je ovo 7. suradnja sa Reneom Bitarajcem, iako on kaže 6, ali je dosta zaboravljiv, a sa Bijelom od prvog dana je bilo čisti užitak. S njim je lijepo raditi, jer lijepo radi s glumcima, nema nervoze kod njega na svijetu, nikad nije loše raspoloženo, zna što hoće. Baš je bio jedan veliki, lijepi kolektiv, divna dinamika, divna suradnja, jako veselo, jako zabavno. Bilo je zadovoljstvo raditi i stvarno se nadam da ćemo snimati više ovakvih filmova jer nam je komercijala očito nužna u Hrvatskoj jer evo, interes publike je stvarno ogroman. Rekord ako je film oborio, mi smo bili najprodavaniji film u pretprodaji ikad, uključujući i Star Warse. Publika vidim puno očekuje, dvorane su pune, hype je ogroman. Ja sam se razmahala. Film je jako zabavan, ja mislim da će se svidjeti široj publici. Brz je, dinamičan je, vrijeme će vam brzo proći. Mislim da za ovaj film publika može očekivati stvarno puno smijeha, možda i suze, ali svako dobro zabavu. Svadba je film koji će definitivno publiku nasmijati i zabaviti, a onda možda nekog uhvatiti u razmišljanju, to je neki bonus efekt ako se dogodi super. Fenomenalno, genijalno. Ušao sam bez očekivanja, a izašao pun dojmova. Dojmovi top. Smijali smo se, zabavili smo se zaista. Mislim da je publika genijalno reagirala, da su sretni što su se ovi zapravo glumački genijalci konačno spojili u jedno. Ja sam gledala da mi se šminka ne razmaže, znači toliko je bilo smiješnih scena da sam se suzdržavala, rekao gotovo je. Jedan roller coaster, šareni. Odličan je film, super je, duhovit, pametan. Toliko je duhovito, zabavno, brzo, dinamično. Blockbusterski napravljeno, lagano, pitko. Znači za moju babu da dođe gledati za mene, znači stvarno ludilo film. Meni je bio naročito zabavan zato što sam ja to prošla sa svojim mužem koji je iz Hrvatske, a ja iz Srbije. Film je bio odličan, iskreno nalazim se u istoj situaciji, to je razlog zašto sam došla ovdje s mamom. Dobro ogledalo svima nama i mislim da će se ljudi smijati jer će se prepoznati i jedni i drugi. Ponajbolji hrvatski film koji sam vidio ikad. Ja predviđam barem 200.000 ljudi u hrvatskim kinima, samo u Hrvatskoj. Drage i poštovana publiko, Zovem vas sve. Dođite u kina ako bude mjesta, vani je zima, u kinu je toplo. Dođite, šta vam teško? ljubimo.